аккурат, аккурат. Setiap harinya militer Rusia tak pernah absen dalam menghancurkan musuhnya. Terbaru sebuah rekaman yang memperlihatkan kelompok militer Rusia menyerbu parit musuhnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 7 Mei 2024. Penyisiran dilakukan oleh kompi Topan di daerah Oseretino. Ruang galian yang ditemukan diketahui merupakan milik pasukan Ukraina. Pembersihan tempat peristirahatan Ukraina dilancarkan kelompok tengah Rusia. Operasi ini dilakukan setelah pasukan Ukraina diusir dari sana. Video ini telah ditonton ratusan ribu orang dan menuai berbagai reaksi dari pengguna Telegram. Аккурат, аккурат, аккурат. Чё там? Чё там? Чё там? Контролю, контролю. Давай второй, блядь. Сука, газ ёбаный. Марти, давай гранатой туда сработаем. Не хотят сдаваться в плен, кидай гранату. Бросай, бросай, блядь, что дрочишь, блядь? Марти, пошел, 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 Марти, пошел! Стой! Чисто? Чисто. Отлично. Держи, держи. Может, еще одну жахнем на всякий случай. Зачищено, командир. Все, понял. Давайте следующих искать. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.